Ka-journey, paminawa ni. Kay sakit ni gamay. Dili na ng tao nga imong giatiman, nagaatiman nimo. Kapila ka naka-feel nga gibakakan ka. Gi-disrespect ka. Gigamit ka. Gi-down ka. Unya, ikaw pa gyud ang guilty. Daghan ka nato nakaagi og relationship or friendship nga ikaw sigig hatag. Pero sila sigig kuha. Ikaw pirmi mo adjust, ikaw pirmi mo sabot, ikaw pirmi mo extend. Pero sila walay appreciation, walay honesty, walay respeto. Ug ang pinakasakit, sa imo ra sila mutuo kung mapuslan ra kanila. Jim Rohn said, "Stand guard at the door of your mind." Meaning, ka-journey, bantayi imong palibot kay dili tanan tao makatabang sa imong kalambuan. Kay naay uban diha nga dili gusto makakita nimo nga mulampos ka. Dili ta powerbank nga kuhaan og kusog kung low na sila. Nya biyaan ra kung full na. Protect your peace like it's your most expensive asset. Kay mao gina. Surround yourself with people who respect you, believe in you, and grow with you. Because the wrong people destroy confidence. Pero the right people build your future. So, ka-journey, ask yourself today, kinsay akong hatagan og access sa akong life? Nag-build ba sila nako or nag-break? Comment, protect ka-journey kung ready na ka mo set og boundaries. Share this kay base na ay kay matabangan nga sigig pasakitan. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kagalingon, kinsa man diay. Ka-journey, trabaho ta. Kay bawal ta madriya. Gayaw kalibot. Pasalamat tas Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kita kits, ka-journey.